ngira ngo murabizi neza ko muri iyi minsi Perezida Paul Kagame na Tshisekedi wa Congo bazahurira i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu noneho tugiye kugaruka kuri gahunda y'amasezerano yasinyiwe i Washington DC hagati y'abakuru ba za diplomasi, ubwo no kuvuga aba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, aho gahunda yo gushyira mu bikorwa ibyemeranyijwe igeze kugeza uyu munsi. Ni raporo rero y'isuzuma ry'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington Ugushyingo 2025, raporo yo ku kwezi. Incamake, hashize amezi 5 hashyizweho umukoro ku masezerano y'amahoro ya Washington yo kuwa 27 Kamena 2025 hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Intambwe imaze guterwa iracyari nto, ndetse nk'uko bigaragara nta hantu hagaragara iragera. Isesengura ry'ukwezi k'Ugushyingo 2025 rigaragaza kudindira gukomeye mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano mu mirimo 30 yagombaga gukorwa. Muri aya masezerano 19 gusa niyo yatangiye gushyirwa mu bikorwa, bitanga urugero cyangwa bivuga ko ishyirwa mu bikorwa ubu rigeze kuri 23%. Ni ukuvuga ngo gutangira bitandukanye no kuba iyo mirimo yarangira cyangwa ibyo bari bemeranyijweho, no kuvuga ngo bigeze kuri 23%, no kuvuga 70 kuri 300. Iyo harebwe gusa imirimo yatangiye ku kigero runaka, urugero rw'isohoka rugera kuri 36.8, amanota 70% bikaba bigaragaza gukomeza gusubira inyuma ugereranyije n'ibihe byo mu mpera zo kwakira no mu mpera za Kanama, aho byari kuri 38% no kuri 41%. Muri iyo mirimo 30 hariyo ibihugu byombi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, bigomba kurangiza byafatanyije. Hari biri mu nshingano z'igihugu kimwe cyonyine, hakaba n'ibindi byahawe cyangwa indi mirimo yahawe umuryango mpuzamahanga, ari nawo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari n'intumwa y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse tutibagiwe n'imiryango ya Loni. Muri make, hashingiwe ku masezerano ya Washington DC, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagombaga kurangiza imirimo 26 kuri 30, u Rwanda imirimo 22, naho umuryango mpuzamahanga imirimo 7. Ku mirimo 26 iri mu nshingano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, 16 gusa niyo yatangiye gushyirwa mu bikorwa ku kigero runaka, bitanga ishyirwa mu bikorwa ringana na 22.1%, amanota 57.5 kuri 260. Iyo harebwe gusa imirimo yatangiye, urugero rugera kuri 35.9%, amanota kazamuka akaba 57.5% na 60. Ku ruhande rw'u Rwanda, mu mirimo 22 rwahawe n'amasezerano 13 gusa niyo yatangiye gushyirwa mu bikorwa ku kigero runaka, bitanga ishyirwa mu bikorwa ringana na 22.7%, no kuvuga ngo ni amanota 50 kuri 220. Iyo harebwe gusa imirimo yatangiye, urugero rugera kuri 38.4%, amanota 50% na 30. Noneho imirimo yose 7 yashyizwe mu nshingano z'umuryango mpuzamahanga yatangiye gushyirwa mu bikorwa ku kigero runaka, bitanga urugero rwo gushyirwa mu bikorwa rwa 39.2%, no kuvana amanota 27.5 kuri 70. Ibikorwa byagaragaye nk'ibyiza hagati ya tariki ya mbere n'iya 30 Ugushyingo 2025 nibi bikurikira. Hari isinywa ry'amasezerano y'isaranganya ry'ubukungu mu karere kuwa 8 Ugushyingo 2025 hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Bigaragaza ko amahoro atagarukwaho gusa mu rwego rw'umutekano, ahubwo anafatwa nk'ishingiro ry'ubufatanye mu bukungu. Hari isinywa ry'amasezerano shingiro hagati ya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23 yo kuwa 15 Ugushyingo 2025 i Katari, no kuvuga ngo idoha muri Katari, hagamijwe kurangiza burundu iyi ntambara. Hari imikorere idahungabana ya GSCM, hakaba na JOC, bigaragaza gukomeza
kubaho kwa gahunda z'inzego zishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Izo ni mekanizme cyangwa komite zihuriweho zo kugenzura yaba ibijyanye n'umutekano ariyo GCSM ndetse n'ibijyanye no gukurikirana izindi gahunda zose. Icyakora imirimo y'ingenzi kandi yihutirwa iri mu masezerano, cyane cyane igisubizo ku kibazo cya FDLR n'ikumirwa ry'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda cyangwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, biracyari kudindira ku buryo bukabije mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyo myanzuro cyangwa ry'izo ngingo ebyiri zijyanye no kuba hahagarikwa imirwano ndetse na FDLR. Nk'uko twabigarutse, hari FDLR hakaba n'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Mu kwezi kwa Nzeri 2025 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bemeranyije kalendariye konjwe, imishinga y'igihe gihuriweho ivuga ko ibikorwa bibiri bikomeye, no kuvuga guhagarika no kugenza FDLR, no kuvuga guhagarika no gusenya FDLR ndetse hakabaho gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, byari kurangira hagati y'itariki ya mbere Ukwakira na 30 Ukwakira 2025, ariko ibyo bikorwa ntibyigeze bikorwa nk'uko byari biteganyijwe. Icyambere, ibibazo byagaragaye ku ruhande rwa FDLR. Nubwo FRDC yatangiye ibikorwa byo gukangura FDLR gushyira intwaro hasi no gushyikiriza cyangwa kwishyikiriza leta ya Congo cyangwa MONUSCO, abanyamuryango ba FDLR bo batangaje ko batari buveyo. Bavuze ko bazakomeza kwihagararaho bategereje ko u Rwanda rwemera dialogue cyangwa ibiganiro nabo. Cya kabiri ni ikibazo cya gahunda yagombaga gukorwa icyarimwe, icyo bita mu Cyongereza simultaneous implementation. Ni gahunda yemejwe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, yavugaga ko FDLR igomba gusenywa ndetse hakabaho no gukurwaho ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda, lifting of Rwanda's defensive measures. Bigomba gukorwa icyarimwe, ariko u Rwanda rwavuze neza ko rutazakuraho ingabo zarwo muri Congo, niko raporo ivuga, keretse FDLR ibanje kunozwa no gucogozwa, ko imaze gusenywa neza, icyo bita neutralized kuri FDLR, kugeza imaze gusenywa burundu. Ibi byatumye ishyirwa mu bikorwa hari dindira. Icya gatatu, hari imirwano ikomeje hagati ya FRDC na AFC M23. Nubwo ku ya 15 Ugushyingo 2025 leta ya Congo n'abahagari AFC M23 basinye framework agreement i Qatar, imirwano hagati ya FRDC na AFC M23 iracyakomeje. Ibi byerekana ko amasezerano atigeze ashyirwa mu bikorwa ku rwego rugaragara. Ibibazo by'ubutabazi cyo ni icya kane. Ubushobozi bwo kugeza ubufasha bwihutirwa ku baturage buracyari ikibazo gikomeye. Urugero, ikibuga cy'indege cya Goma cyagombaga kongera gufungurwa kugira ngo indege zitwaye imfashanyo zinjire. Ibi byasabwe mu nama yabereye i Paris mu mpera z'Ukwakira 2025, ariko kugeza n'ubu ikibuga ntikirafungurwa kandi abaturage bakeneye imfashanyo byihutirwa. Icya gatanu ni ibibazo mu mikorere y'inzego zishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa. Hari inzego ebyiri z'ingenzi mu masezerano: Joint Oversight Committee, yani twavuze haruguru JOC, igenzura uko amasezerano yubahirizwa kandi yakira ibirego by'uwarenze ku masezerano. Hakaba na Joint Security Coordination Mechanism, GSCM, ishinzwe neutralization of the FDLR, gusenya FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Ariko raporo zabo za buri kwezi zirasa naho zihuse, zikagira uburyo zidasobanutse kuko ngo nta bisobanuro byimbitse zitanga. Ikindi ngo nizisobanura ibibazo nyakuri byagaragaye mu rwego rw'akazi. Ibi bigaragaza ko igenzura ritari ku rwego rukwiye kandi rikeneye kunozwa. No kuvuga ngo izi komite cyangwa izi mekanizme zashyizweho ntabwo zakoze nk'uko byari bikwiye. Icya gatandatu ni byatangajwe n'inkuru z'amakuru cyangwa reference.
ibi ntabwo bisaba guhindurwa, ariko reka mbivuge mu buryo bwumvikana. LFI yemeje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byari byashyizeho itariki yo gutangiza ibikorwa byo kurandura FDLR no gukuraho ingamba z'u Rwanda. LFI yerekanye ko FARDC yatangiye gukangura FDLR gushyira intwaro hasi. Abayobozi ba FDLR bavuze ko bazakomeza kwirwanaho kugeza igihe u Rwanda ruzaba rwemeye ibiganiro. Mu kiganiro cya Rwanda Foreign Affairs Minister, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda kuri RFI, yashinje FARDC kudakurikiza agahenge ceasefire. Amasezerano y'Idoha hagati ya leta ya Kongo na AFC M23 yarasinywe ku ya 15 Ugushyingo 2025. Inama yabereye i Paris yagerageje gukusanya inkunga y'ubutabazi, ariko nta bushobozi bwa politiki bwerekanwa. Ikigo cya leta zunze ubumwe za Amerika US State Department yasohoye raporo nyinshi ku nama za GOC na GSM, zose zigaragaza ko hari ibikibura mu bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza uko iyi raporo ivuga cyangwa ibyo iyi raporo igaragaza by'umwihariko. Iyi raporo ikaba isohotse niyo muri uku kwezi, mu gihe muri uku kwezi kugiye gutangira vuba na bwangu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, nako kwezi twamaze gutangira kuko tugeze ku itariki 2, no kuvuga muri uku kwezi twatangiye, Perezida Paul Kagame na Tshisekedi Chilombo bakaba bazahurira i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bazaba bari kumwe na Donald Trump, aho bazagira byinshi baganira ku bijyanye no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku bijyanye no gusenya FDLR ndetse n'ibindi bibazo byakomeje kuranga aka karere k'ibiyaga bigari. Ndabashimiye nshuti bakozi ba Pirate News TV, muri abagaciro gakomeye cyane, mukomeze mane natwe, mwibuka gukanda like, subscribe na share.